ni Manong Joe. Siyakmet ni Ama, Da Committee for Decade Duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tay pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Karubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. It's the 30th day of March and anang alutang Domingo, syempre. And kadwayo manen na po dagiti pagayam yung katropang June and katropang John Mark Day lang po numero 1 ng programa. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City and exciting. po ang Pinalpas and 95.7 XFM to Gigarao City. Ayan na po and we're wearing gray shirt at gray blue. Gray. Dark blue. Dark blue, dito'y personal pero dito'y screen, dito'y kat gray. Makita mat. Medyo bangking ti camera tatata. Nalawlawa dito'y di parko. Anyway, good afternoon kini Sahili 10. Good morning from Hong Kong. And Jake Fernandez na yung nga malamiyo. Tito June ken Kuya Amaka. Watching while agpampanunot mo niya ti i-record. Okay, that's good. And Amelski, good PM mga idol watching here at LA, Los Angeles, California. California. Medyo bangking lata. Ha? Nuggets, dahil talagang pinaka-rurok na. City center na. No. Sige, ipatingam kanyam. Madi na kalalaanan. Okay, nga rin naman na po tinaramidin nyo tata. Please be with us for the next 3 hours of Ilocano music. And syempre, dagitay pangablao. And for those who are listening po, kada kita babalay na, please feel free to message us over 0905 808-1259. Ulitan ta, 09, o katagi si Erakti ko video. 0905-808-1259. Iti pag-textan nyo nga number. Comment kayo Jay Caruba YouTube channel, Facebook ni Uncle June, and Facebook Live iti XFM. You can also message John Mark Pastor iti personal message na no medyo Messenger. Naununag apo nga balaki patangking kuana amo nyo dagiti detalye ti papanan na something like that. Okay. Ayan, para kasi nagkaroon tito Ajay agtayab abilit. Fly away. The English version balong. Skyline Pigeon nga Ilocano. No, English. Good afternoon to Ma'am Rose and Castro Bermejo and to Ma'am Lani Toledo Salcedo dito live iti XFM Santiago City. Para kadagiti ang besawa na sa ni John Mark Pastor, here's something for you. Dantulata agur uraya tay nakaisan amang agek manggibos iti kina ba ako dantulata napudnong aya
Nancy. Sumangbayen aditaig igiden kiat amo kapat padaanan na yaka Ngem agan ano sa kulata nga adda masarakak mangnamnama ko na kami dyan ipukaw ko ipasindayag ko nudumtingin iti raragsak ko dantulak ta jak at patengga tay babae uray balon tay babae kanay tuden kaniyat dan tulata jak agpatengga tay babae uray balon tay babae anay tuden Siyempre, after waiting that long, awanti asawam, nagkaanak kain to. And then, kapit iti pasamak si biyag mo. at dagayem ko aman nalon no nakalugan enti karison nga agturong sa jay taltalon ay mangrugin ako mansyon kasla awan ti parikot na ragsak latat at dati rupa na agrungi itno tama sabat na sa agtang edno pagtagdarianda pagulidanan nga ama ay nagsingpet pay nga asawa di na pay diswanti anak na o adda pagkabasulanda saray pukawan ni bakit na nusukunen da jay kantina agwingiwing sa isman na amin abanat aw-awaten na at damit nga anak na agpatpadang agpasbasa agselselpon latat obrada di pay mainawan ng ananda no dilawen ta inada babaam lata unana ited tati kabaelan ta bareng lang no makaturpos da manakaawat nga amay nagsingpet nga asawa di na pay dilawen anak na nga Facebook lat obrada kamatis ti pamigat na longgani sa ti anak na bulong ronggay pangal daw na ay adobo dagiti anak na atay gayem ko aman nalon anang ruging nga agkonsumisyon isip inlugan danjay karison sa balintiin na ikan kansyon nagdagsen ti parikot na narba amin nga arapaap na tama din naggadwar anak na di dahil pasnek ti agbasa pagulidanan nga amay naklon ng tigasan na transfer na idadye test da baka isud swerte da idikwan pinag-abroad na ni Jayen ana amiris da sakripisyo ni tatang datapno sumaya at lang biyag da nagkurlong dagiti anak na naging inot at timbakder da timmalyaw dat nagkapuan da ni ama dat nakita
Adda. Tay kayem ko aman na lisunan ti Axel cellphone. Naka-headset akan kansyon amag-mag nating ati tantalon. Di man nagturpos anak na suporta na di nagpatenga. Kati ka maujianan na nagbalay gida nga aga-ama. Iti pangablao dito yan. Ano yung bang barang daw kadagiti nagugwapo nga karoba. Of course, from Binibining Pilipinas candidate number 2, Lani Toledo Salcedo. Always beautiful na kabagis ko. And Francis Batalya na yung bang malami yo, idol, nagmaya talaga tayo. Ano naman? Talaga tayo. Kasla naklang agpakasar dito yan ranyag produktos naka-connect speaker. Pa-request man dajay parparbuk laeng. Salamat idol. And JDC Bataran yung bang aldaw kuyang June ken bossing amak at to'y alatagag may maisa, of course kang kanayon ngag may maisa. Alain nyo kumambot nga guest singer ni sister ko Juby Seriales. She's busy actually preparing for our trip tonight. Yeah. Trip tonight. Trip later. Trip later. Bon, apo ta celebrate at barok iti birthday di jay Bayumbong. Advance birthday ta. We cannot make it on the 3rd day of April. Iso nga tatapay laang apang kami bumisita. That's our responsibility. To see them regularly, tawag, wala no kagurgura na kami katungtungtung di telepono. Bakit? Kung natagos, basta tumawag kami, bakit? Ano kung mapay ti reason, apay damagin, apay lang na bakit, di ka din. Tapos aglimlimbang da, jinti video. Anyway, that's life. Naaklonmentan, iti personally kaya da kami mo. Especially ti obra ni Juby no mapandidikat aglapa, ilabaan na agdalos. Apo kasta unay. Idol, pakibati po kami dito sa Puerto Princesa City, Palawan from Echo Echalar. Wow! Yeah. Hello, good afternoon po dyan sa Puerto Princesa. Monra Rivona, pabati nga po ka mag-anak ko Kuya June, Mendy and Navarro family dito sa San Fermin City. San Fermin, Kawayan City siguro to. Yeah. And Ariel Perdido, Dr. Ariel Perdido, pawash out man, idol. Mga team Kagrasa na nakikinig ngayon dito sa Bugalyo Norte, Ramon Isabela, Philippines 3319. And of course, good afternoon to Ma'am Kabsat Cathy Cabal Salvador. And shout out San Antonio Jones, Isabela. God bless from Sam Morales, ni Uncle. Ay, wow. Hello, Uncle Sam. How are you doing Sam. There? Yan. Mailiwak ti kinatagarimo niya gis istoryan. Yan. God after. Amom ti favorite na DJ ko edi. During my first visit in Jones, Isabela, iti favorite da ito yung kanta. Iso nga kantaan taman. So, para sige, bagong kantaan, nagbasag pay. Okay. Ayan, pabati po dito sa Purok 3, Arumin at Chag Isabela from Ben, Ambatali, Bulusan. Ednalyn Uminga, ako, below po listening and watching from the Kamay Dos, Jones, Isabela. Ayan. Margie Arellano, hello po katropa, pabati po dito sa Divisoria, Santiago City. Yes, and I have said, apo, dahil ito favorite na DJ Jones, idi, damdamo mi pa ilang bisita DJ Jones, Isabela. Para kata kayo amin, apo, dita, Uncle Sam. DJ Jones, dito, favorite na dito eh. The first scene was the church, then the altar, where we claimed each other with tears of joy we cried. Our friends the wish us luck there forever, as we walk from the church side by side. The next scene was a crowded courtroom, and like strangers we sat side by side. Then I heard
judge made his decision and no longer were we man and wife. I hate the sight of that courtroom Dapat mas bakit ti boses. where mine might lost Pushkin's lost sight. Then the clerk wrote our story in the record. A church, a courtroom, and then goodbye. We walked from that courtroom together. We shook hands and once again we cried. Then it was the end of our story. A church, a courtroom, and then goodbye. Okay, the song called A Church, A Courtroom, and then Goodbye. Data apo ti favorite ako na yun, DJ Jones Eding. Hindi lang ang mutatan nata. Siyempre, nagbali yung mutatan, nagtulit din ti panawen. Adun iti sonata nga na inayon. Kada DJ playlist da when it comes to Kaskasaran. Okay, by the way, we would like to say thank you, Apo. Yan. Thank you kadagiti officiales, iti Rizal Kalinga, headed by the Municipal Mayor, Sir Carl Bugaw Baak. Thank you so much for inviting the four-decade duo for the 2 consecutive night of performance dito, Apo. The Farmers Night and the SK Night. SK Night. Talagamit nga nagawid kami nga namnamsek, Apo, dagiti pagik kami. Kaputi ka na generous yung Apo dito. Thank you so much. Ayan, and nagimas the coffee da talagang undeniably. Yeah, Black coffee. Number one. Barako. One, when it comes to coffee, talagang Kalinga is the best. Yan. Brewed coffee. Thank you so much, Apo Mayor, for the warm welcome. And kadagijay nangasikaso kada kami dito Mayor's Office. Thank you so much. And mamayang adati nice, adati may isang practice DJ nga nagpintas nga na-observe ko. Aside from the na very rich the culture da DJ ket at tapos may isang bakit nga agdaldalos DJ community center. At may istorya kla nga. Okay, agdaldalos yung bakit pero medyo edad na around 70 or younger. But at DJ iti age bracket na. Then ko agdaldalos kayo. When agdaldalos ako na. I mean, excellence will do kayo dito munisipyo. Ay haanan because I'm overage ko na. Kaapay ko agdaldalos kayo. Personal ni Mayor, ikan nagtikwartak ko na. Okay, taong nagmaya. So that's a very good practice. Apo, dito Rizal Kalinga. So talaga nga nagmayat. And of course, nalagaan lang ba di trabaho na? Ada di community center, ti daldalusan ng hambit ngisot na rugit. Pero siyempre, ikatinadagi di tapok. And congratulations for that, Mayor Carl Bugaw Baak. Yes. Awang kanuhang nga naka-payroll yung munisipyo ni Mayor Tekpaspasweldo. Personal na. Personal. No, si Katek Balinto nga Mayor balong ananto mo at iti kayat mga sweldo anti-personal mo. Personal? Yeah. Sino dati i-hire mo nga personal mo mo? Di ka man makasumbatan. Yung mga bodyguard, naka-payroll yun, di ba? Of course. Personal, siyempre, katulong, di ba? Sweldo mo latati ka. Siyempre. Wala, katulong. Ganda ka kasla-kasya, yung bagad nga hanmo mabalinan nga may perolan. Okay nga ron, may isang kasunata nga ipaay tayo kadagitay adita Apo
Najikart, meaning naman Cordillera Administrative Region. Everybody, apo, edita, sa lain niya, dito yung sunata. Nagmayat pa, pitik-pitik, dagiti. Wala, syempre, among dagiti native ka talaga nga. Iso nga talaga ti salaga. Pada kayo, amin na po, para kada kayo. Very rich ti culture da. Suksukisuk ay ilimi, kadunduntugan, kagagardenan, kadaan di ka igurutan. Babaro siya bapalasang, napipinta siya, nagagwapo da, nagagad, dapay ay manubla. Cordillera, oh Cordillera, adin nagulong, tan disiplinado, o po daya, adam kuman baybay anak, tan say may pagtawid ni, din kinatalna. Nuway rigat man si Sada, man titinulong man kakapyada, enggana ay masulbarda. Isungat ta kayo ay anak ni, dengganiyo nan bagbagami, tan siya di na bangunan ni, ayin bilin di na puan ni. Cordillera, oh Cordillera, atin na gulong, kan disiplinado, o apo daya, adam ko man baybay anak, kan say may pagtawid ni, din kinatalana. Good afternoon, Tininang Abel. Cordillera, oh Cordillera, adin na gulong, tan disiplinado, o apo daya, adam ko man baybay anak, kan say may pagtawid ni, din kinataltana. Dunggong ay sidong ilay, insinali dumay. Dunggong ay sidong ilay, insinali dumay. Yan ako, the song called Cordillera nga may paay kadagiti. Kabsat tayo nito. Comprehensive na.
Cordillera Administrative Region. Okay. Nasanay ang ambiente CDP Comprehensive Development Plan iti Ramon puro plan. Anyway, that's it. And once again, good afternoon to our 50 viewers at YouTube and dito Facebook 24. Napay dito dumata. 50 mat lang. Okay. Dito, 18 dito. Okay, nakadado po. And syempre, kadagiti dito balay na nga 3,498. Naka-off pala di dito di jay so nga dandaning agbalin nga 4,000. Okay, subli kami with more songs and dedication after a while. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
naman. Akala ko matagal pa na sarap ng kwentuhan namin sa labas ni former seminarian. Yeah. Former talaga. Bakit hindi tawaging former? Bakit ex ang ex-seminarian? Mas maganda yung former. Para andun pa rin yung spirit. Former. No? May mayat. Parang sa mga public officials natin, mas formal na tawagin nating former vice president kasi di ex-president. Okay. Something like that. Anyway, good afternoon once again and we're back. You're still with Katropang June. At Katropang John Mark. Dito lang nga po, Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago and 95.7 XFM Tugigrao City. yan, dagita idumdungig apo nga dito Tugigrao. Tagalog man balong, Tagalog dito Tugigrao. Nandama kung pwede ko. Naimpag malam yung mga idol, pagritma namin nga gagayang. Tugigrao accent, please. Kalugarak. Ilocano kasi to, mas makon sa Tagalog. Dito isityo mangga, sa malalatan alkala, kagayan mga kuya ng Rona Dagiti. Madamang agtagtagay, request ko man dyan, sirok ti pandiling. Ken ni Nard Bung, tinagan na. Pagkabalaw man idol ito, San Roque, Burgos, Isabela. And ako ni Francis Leo Marcos. Batalia. Idol pa request man dyan parparbuk laing dito Ranyag Purok Dos. Ayan. And Nelly Valiente Mariano is also watching. Good afternoon. And imbagal daw mga idol ko na naman ni Ino Masa and ni Nailin Grace Cardaño. Nailin. Kaya naman Nailin, nagado ti H naman. So, kaya. Nailin. Okay, from Sisim, Peña Blanca, Cagayan. Nag-request naman papangko, kano, dinam. Baka dito din. Papangko, kano, dinam, kano, sir. Agyaman, nakakanyayo. Okay, God bless po. Ano? Madik maawa na. Jeannie Agustin, bangal daw dito Domingo Manong June and John Mark watching from Macau po, Tamsak Dan and Sean Milibed, of course, blessed Sunday everyone watching from Solano, Nueva Vizcaya. Hello tayo Pedro Libed ngawan Sardina ng Rizal, Alicia, request ko man dyan, Duyaw Arosas. Yes, and naimas pa iti native karuba ko na namet ni Kabagis Robelin Modomo Avila. Okay, okay. Natisting ng sama na. Native ni Larry. Native. Native nga. Native nga. Amo no niya nga native na ni Larry Avila actually. Iba na. Sir. Itawis. When, kindly message us no niya nga klase nga native tinaimas. Tasabali ti pampanunutin mi ditoy. Native nga manok. Okay. Anyway, kung nanan ni Kabagis, lani kablaawan man ti nakapinpintas ken nakalalaing kumarek Cielo Gallardo nga nasapa nga nagretiro akas HRMO iti LGU San Agustin. Gapo iti dakkel nga ayat nang mapagserbyan na dagiti kakailyan na dita San Agustin, Isabela. Okay, God bless and I wish you the best of luck. My beautiful and talented kumare. Ulitin taman dahil message na ni Kabagis Lani. Ulite, kakuna na dito kakablaawa man iti na nakapinpintas ken nakalalaing. Pukaw ngamin nakalalaing nga kumarek Cielo Gallardo nga nasapa nga nagretiro akas MHRMO iti LGU San Agustin. Gapo iti dakkel nga ayat na nga mapagserbyan na dagiti kakailya na dita San Agustin, Isabela. God bless and I wish you the best of luck, my beautiful and talented kumare. Siguro SB member Tim Maray. Yan. Okay, that's one way. Pero apo, iso lang iso ti sweldo talaga nga mas kinekayat na pa iti kuhamat. Igasang-gasa na pa eh. Anyway, no talaga gandat mo ti agserbi ay katawan mabali na. Siguro ti may passion na. Calling na. Ako, calling eh. Good noon, Sir John and JM. Ayan, shoutout dito General Prim West, Bangar, La Union. Via Pandayan. Ayan, salamat sir from Magpali family. And YT Clips, good afternoon mga idol from Chicago. Request ng daughter ko yung Lonely is the Night mga idol kasi hindi maintindihan ng anak kong Ilocano. Thank you po, English payman mo. Ano? Lonely is the night when I'm not with you. Yan. Ni Aero Supply Daya Maris Santos Dulawan, blessed Sunday kada kanyayo dito sir. Greet man amin nga taga San Pablo jadi nga kalaguran mi nga busy daw ti work ti bangkag ken boras ti mais from Jason. And last nga message ko nandito so far last. Happy 18th birthday to aking kapatid, sa aking kapatid Kyle Galingana. Okay, greetings coming from
Edmar Galingana of, syempre, katropa natin. And she's requesting for the song Awit ng Barkada. Pero I don't think meron tayong file ng Awit ng Barkada. Why? Kita man, Adda. Yan, igurot ka no ni Sir Larry. Ay, iguro. So, wala nga na imas si native Waman ko piman. na. Salamat kung nagaradano ka. Mga Okay. idol! Mm, Pagkablaaman, kinipakit ko ni Kathleen Rabaino. Anak ka dyan tatajay Gabriela Silang, Ilocos Sur Hospital. Para kasi man jay kahit maputi na ang buhok ko. Thank you from Arnold Ski. Okay, so in lieu of Awit ng Barkada, ang request ni katropang Edmar para kini ading nga celebrate iti birthday and congratulate na na nag-graduate iti senior high school. Okay, in lieu to his request, here is another piece from the Apo Hiking Society, the song called Kaibigan. Para katagatayo Apo, katagagayam na deto eh. Dili na matamlan. Ay, madi. Tila yata matamlay ang iyong pakiramdam at ang ulo mo sa kaiisip ay tila yata naguguluhan. Kung ang problema o suliranin ay lagi mong didibdibin, ay tatanda kang bigla pag tumulo ang luha, hahaba ang mukha at ikaw ang siyang kawawa. Iniwanan ka ng minahal mo sa buhay at nabigla sinamba mo siya, binigyan mo ng lahat at biglang nawala. Ang buhay mong alalahanin at huwag naman maging maramdamin, at tatanda kang bigla pag tumulo ang luha, hahaba ang mukha at ikaw ang siyang kawawa. Kasama mo ako at kasama rin kita sa hirap at ginhawa. Ako'y gagapay mo at may dalang pag-asa. Limutin siya, limutin siya. Marami pang iba. Kaibigan, kalimutan mo na lamang ang nakalipas. This is my first time to sing this one. Kung nasilaw siya, napasama sa lahat at biglang nawala. Marami pang malalapitan, bababait at di naman pihikan, at tatanda kang bigla pag tumulo ang luha, hahaba ang mukha at ikaw ang siyang kawawa. Kasama mo ako, kasama rin kita sa hirap at ginhawa, di ba? Ako'y gagapay mo at may dalang pag-asa. Di ka mo dito na lagi ito eh. Buti mo siya. Okay, that's it ako. Okay, nakayanan na jay sinukatan talaga ro din madita pa amo na jay kanta. Anyway, ato kanta mi ti Apo Hiking Society but not that one. Ayan. Malagip ko kami jilin niya ako na nga ako yung naging tanggulan ng aking kapatid na si Kyle ko na ngano da problema nanto tumawag isunan. So, umalawat tayo titawag Apo. Di ka mo nagkapuan na dating nga tawag. Good afternoon. Hello.
Yes. Ay! Oh. Boses pa lang. Okay, kumablao kayo, ading. Si Fatima Serrano po ito ng Tua West. Si alias Coffee Queen po. Wow. Okay, Ah, saan kayo nakikinig ngayon? Sa radyo o sa Facebook? Naki-monitor po ako dun sa kaibigan ko. Yan, actually, abot na kami dyan sa Tuwaw, Cagayan. Ano pong anong 95. FM po? 95.7 XFM. Opo. Sige po, hahanapin ko po, idol. Okay, sige. Kumablao ka nga rodan. Ayan, umuna iti amin, kablawang kayo tinaimbagkin nainggashatan nga Domingo yung amin dita. Tapos, kastamit ti pamilya yulatan idol. Tapos, kablaawak pa'y dagiti samahang walang iwanan. Tsaka bulbulata of family members and officers kahit kulang na tayo. Ayan. Thank you pa rin sa paggabay ninyo sa akin mula nung nawala si Coffee Princess. Ayan, lalo na kay Kuya Loverboy Kano dyan sa Ramon Isabela, si Kuya Eliboy de la Cruz and family. And then sa family na lang ng best friend kong namayapan na. Ayan, family Kagumbay na lang at saka Benjola family, tapos yung family ko na lang at saka family na lang ng Bebe Lalabs ko, especially na lang kay Bebe Lalabs ko si DC Miguel at ang kanyang pamilya na lang Miguel family, and then Serrano Baligod Ariola family. And pa-request po pa-request po ako, idol. Yung nga po, yung kantang kaya po ni Denmark yung yung kantang Best Friend Forever. Opo, kinakanta niya sa banyo yan actually. Best friend forever? Opo, alay ko sa best friend ko na eksaktong bespiras ng bagong taon nung iniwan ako. Ayan, alay ko na lang sa kanya kay Coffee Princess, wherever you are. Okay, Opo, thank thank you you for po. calling. Okay, that's it. Apo, medyo titog na jay message na. Sisuya abakon. Anyway, thank you for calling and kadagiti sumarasano na apo nga tumawag, be straight, hanyo damdamagin yan apo, no anya ti mabalinti request, o no mabalinti kumablaaw. Kung mablaaw kayo nga sigo din apo, yan. Yan, no. Sinago medyo tawag yung hello, siyak ni Kastoy, Yeah. taga Kastoy, Okay. kapkablaawak ni Kastoy, request ak ni Kastoy. Period. Bye. Kasi lang. Actually, ang kumatandaan na DJ kaya nang sonata. But anyway, do you have any song balang on your playlist? Best friend forever ka na sana. Oo nga, hanta mo DJ. Actually, ibagbagata na tipod no. Yan, ni Samson Bulasket ko na nanay, nempang nga oras yung mga sir, pakablaman dito iba yung Bong Nueva Vizcaya. Wow, okay. Napay. Good afternoon mga idol, karuba. Isem naman please mga idol, thank you, God bless from Nelly Valdez. Isem ka no. Okay, ata. Kapatay sa ti amuta akat nga rod. Isem, apo. Isem, Dato yan. isem. Ita isem yung male version di tirain me. Isem mapakabiagak pang murmuray na gito'y matag. Ta isod makaagas mangliliwat to'y kaunggat. Isem maduti sa wena, ada isem mamagagura, ada isem maray awan na ka, ada isem pamagustukin ka. Uray ada amin kaniyak arigat, uray pa'y nuak pupuntutak, uray pa'y nuwag paspasunudak, nuwas man nakriknak mapagmayat. Isem, umisem ka man biyag ko, law na maghamam to'y barukong ko. Kaisem mo, isot mga iayo, day to'y pusok naknuan tilindo. Tagaret tungog.
isang mapakabiyagat pang murmuray dagit tumatag ta isod makaagas mangliliwat to'y kaunggat isang maduti sa wena aday sa mamakagundaw aday sa maray awan na ka aday sa pamagustukan ka uray ada aming kanya arigat uray pa'y nuwag pupong tutak uray pa'y nuwag paspasunudak nuwes man nakrik na mapakmayat isem umisem ka man biyag ko lawlawagam nung to'y panunod ko ta isem mo isod mangay ayo day ti pusok napnuang tilindo umisem ka man biyag ko lawlawagam nung to'y barukong ko ta isem mo isod mangay ayo day ti pusok napnuan tilindo. Oh, that's isem as requested. Ano pa, di kaya dito mga pangablaw dito balong? Wan ni Ronan Chos dagi yon ay paggal daw kanya yung mga circle dagadagiti pada ang agbuybuya. Kaya nagdengdengeg dita ko na lang mo. Ni Rosario Joseph Idol kablawak man ni tatang kananang ko nga madamag dengdengeg ti kakapintas nga sunataya dito ay namnama kabatuan. Thank you pa request jay Uncle Berting. Yan ni Christine Tabag ko na naman na yung pagngal daw yu Sir Jun and Kuya JM. Kablaawan da kaman nga madamag dengdengeg ti programa yon ang nangron ni papangko nga madamag tartarimaan bike request ko man tay kanta nga Uncle Berting. May katlo ajing Uncle Berting na. Okay. Ni Kuya Ilit yan iti kapirpirwan. Cordon. Okay, kuna naman is Sam Ramos de la Cruz, pa-shoutout man dito ay Villa Beltran Caruba, especially Purok 4 family de la Cruz, Agyaman Caruba, and de la Cruz Escobar kuna naman, Reynalyn, I love you man, idol, pa-request man from Raniag, Ramon Isabela, and Nelly Lazaro Alberva, hello mga idol, pa-shoutout, thanks kuna na, and of course, ni Sir Melesio Henese Bernardino Jr. of SMU, ang mga idol, request ko man tayo through the years, by Kenny Rogers pati para iti class of 2025 iti SMU Senior High School ken dagiti very supportive nga naganakda agyaman ak mga idol. This is a must be sung nga request through the years, so nagmayat iti inatendaran ni bakat nga gathering di kalaman di graduation ball da di jay talaga but nga chichilap da gitu bing di so da yeah, congratulations to the faculty and the management of SMU for having that very wonderful and memorable nga event para kada gitu ubing nagmayat nga talaga nga buyaen. Ayan, it's worth it nga gumastos dagiti naganak no kasta nga makita mo't nga napintas iti programa da. So as requested, here is Through the Years once again para kadagiti faculty and staff, students and everybody in the house nga kunadan the song called Through the Years by Kenny Rogers. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I've stayed right here with you through the years. Sir Melesio got principal. I can't remember what I used to do, who I trusted whom.
I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we've had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what love's about by loving you through the years. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Ayan, ni Sir Melencio at Principal Abot ng St. Mary's University High School Department. Department. One, mo din. At elementary tayo di SMU, I'm not sure. Oresyak. Pasensya na po, di namin alam. Yeah. Pero kasla Adda. Pero sa bali nga building tayo na. Siguro. Sa bali nga campus. Anang nga gate nga ta. Nga gate tayo na di Giant. Sa bali, basta nga di Sa baling location. Kasla lasalet ko mga sa bali iti. Ayan na di Jay elementary ta. Well. Anyway, kung na MJ Padilla de la Cruz. Good afternoon, Carlubas. Pa-shoutout man, manong amin nga taga Villa Carmen, Ken San Miguel. Pa-request mo na yung more than words, manong. Thank you. Kaya't ko dito nga mawang mga ortotati ko hata damdama tirain tanto. And kung nani kumari Eden Manuel, ako nagbayad pa ng ibugak Eden, di ba? Eden Manuel. Hello Karuba kablawang man, igayam ko Wilma Kabuyada o makayanan ti happy 63rd birthday. Good afternoon. Yeah. I wonder if you are of the same age, kumari Eden. Yeah. Both 63. Anyway, you're younger, I guess. Yeah. Okay, pa-request mo ng mga idol. Jeman Dika at Pakada, please. Thanks from Apiat Aurora. From Vanji Molina. Okay, that's all for our second set. Apo, and nagsubli kami with more songs and requests right after a few reminder. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. Subsubli na kiti pagayam yung katropang John Mark and katropang June dito ilang number 1 programa iti radyo. Correct. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City and 95.7 XFM Tugigaraw. Ayan. Thank you so much kada kayo. Apo ko na ni Sean Melibed, Basay Man Balong. Sean Melibed mo. Ayan. Kablag man natin ko sa Zan Libed nga madama nga madi nga makadengeg. Kadalay buhay na damdama mo na ato i-replay yung idol tada klase na kada Domingo ken kadagiti ka klase na ken prof na dita SMU. Yan, ayan, naka-freeze ka na tayo. Okay yan, di ba? Okay yan. Okay yan, yeah. Ayan, shout out man kini Ate Aileen Dison ngagdengdengeg ti programa ba iti panagplansya na kini Manong Amor ngagbilbilag ti Eric kan amin ngagdengdengeg ti programa manatampang ka na. Manatampang wala ni Big Boy. Awan ni Big Boy nga talaga. Mangluluko ito. Kasano tang kanta na di more than words dito ta nagadumot ti wara dito isang wanak. Narin ka. Okay, padasa mi nga kantahin na jay request ni Mary Jane nga more than words. Agor ka tayo taman no ayan na legit tan. Oh, alipata kunti location na de jay. Unplug yan. Unplug. Okay, kantaman. If this is the setting. Can you do this one without looking at the lyrics? Apa man din minorize? Ano? Our version of the song, Modern Words. Saying I love you, it's not the words I want to hear from you. It's not that I want to, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you
your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. More than words. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. More than words. Pwede makapag-IMT, no, tatawan din yung pedal ko, plus kakasi lang magago at kadagiti tiklado na. More than words. Ako nga rod, ang hindi pedal ko. Yan. More than words. Okay, live performance of the four-decade duo. Ni, Frozen. Kung na namin, dito ay Frozen. Ay, okay. Do you wanna build a snowman? Wanna ko na Frozen. Yan. Rocky Lawrence, yan. Good Sunday mga idol, watching from Danlaw, Cordon, Isabela. Kablakong man namin nga taga Danlaw, ngagdengdengag, tatangal daw, rekas ka jay, Montaniosa, salaan namin nga taga Danlaw. And ni Jake Fernandez, parekas man tito ajay, mahirap magmahal ng shota ng iba. Oy, may sama, Jake Fernandez. Hindi lahat ng kanta kaya namin katulad niya. Mahirap talagang umahal na Shota ng iba, oh, sakit ng ulo. I don't think may maniwala file ka. tayo na mahirap magmahal na shota. Ada, ma'am, data? Amang mga go, pero mali nga kanta. We're not sure. Yan, nada-request ni Ate J. Bilcott. Anak ko na. Ayan, hi Manong June and John Mark, please sing I'd rather have you. Thank you. It's Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California. Ang pagpay dito ta mumi, siyempre, oray nakakidim kami dito. Dapat na sonata. nag-request ko na nothing's gonna change my love for you. I'd rather have. Thank you mga idol from Nelly Valdez. Okay. Watching from Seoul, South Korea. Wow. Opa.
I'd rather have you as requested by Salinas. Salinas, unamutan. By Jason and Maribel. I wanted big diamonds and ruby too. But now that I have you, I'd rather have you. I want it on my charm. With everything new. And now that I have them, I'd rather have you. The kisses from your lips was sweeter than wine. The love that you gave me was something so fine. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Okay, that's I'd rather have you. Kukunada, big diamond ka, no? Yeah. So, Pai, Actually, that's I'd rather have you. Oh, napay balong. yan, watching from Purok 7 San Miguel. Pakablawang Manti Family Reyes, Jay San Miguel Ramon from Rachel Reyes. And happy birthday to Kapitan Junard Oria, iti Villamarzo Cordon, ni Josephine Tenyoso. Wow, happy birthday, sir. Yan. And shoutout mga idol from Keno Esperante. And shoutout from San Andres, Purok 6. From Jerwin Del Rosario. Nothing's gonna change. They requested the time. One. Nothing's gonna change. Nothing's gonna change my love for you. Nothing. Mga idol, paragas po ako ng It's hard to say goodbye. Thank you from Ednaline Akop. It's hard to say goodbye. Yan, ayun, pabati po dito sa Rufino Roque Village. Vidaira family. Thanks from Rodelio Vidaira. Pero kaman, dati nothing's gonna change. Nothing's gonna change my love for you. Kasi ano ito rin rugi na bata? If I had to live a life without you near me, the days would all be empty. We're not sure ano napintas ti areglo na dito kanta, pero birukin mi apo just for your listening pleasure. Kaya patasin mi no pleasure nga talaga iti maitit na, no sakit ti ulo dito. Pasensya kayo no medyo nga napintas ti areglo na or sumintonado kami sa paminsan. Nyakay nga rod kat haming nga piyesa da kito. Hi, nothing's element, nothing's. My life without you need me. The days will only end. Tingkat na? Siguro. Okay, patasin na. Wow, okay. Ito yan? If I had to live my life
without you near me, the days would all be empty. The night would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share with you. I help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna... Ito nga, damo kayong instrumental na. Awan nakakability nga, enjoy kung kuna na. Interlude. What? Nothing's gonna change my love for you. You want to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never Masabay, ask masabay. for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Lyrics courtesy of Music Match Apo isong awan ti di mo no kanong patalastas da interlude basta dire-diretso mo lang hanggang kanyan. Anyway, our time now is 126. Yes, 126. And one more song Apo before nga pumatalas sa sayo. Biro ka man ang request lang. One shoutout man idol kan idol June kan kaya idol Gem amin nga taga Labina Pequeño, especially kani Kapitan Erickson Rojas dagiti kadwa nga tanod at the meeting tayo damdama alas 4. Sally Francisco, good afternoon Sir Jun and JM, watching FB Live dito bagong silang Caloocan City Paragas ng Yellow Rose. Salamat mga idol. Yellow Rose. Okay, shout out man Idol June and Idol JM amin nga nabasa matan? Jay Lasiste Madipay Sally Francisco. ay man nabasa ko the same lang message na dito. So awan iti special song and
ni Kabagyan Vlog 64 na yung pagngamalam yung karuba rekas ka man dyan taga-polot tayo na samkit nga panagayat na kanyag Iroknoy ko dita San Isidro Kamiling Tarlac amin nga Tabilisma family nga din nga God bless Qatar. Wow. Gabot ta iso ti hantapay na kan kanta recently dati nga rod ti tagapulot nga sonata para kata kayo amin. Dinggam mo biyag ko dinggam ti baga ay ayatan ka kasta kamet kaniyak dinggam to'y aso iliw to'y puso nabayag lang iding aditan na ginini Denggem to'y gutob to'y puso aw-awakan na ka denggem ka din ala umay kat to'y sibay puso umay payapay tapnon maepan iliw kan senaan iliwat di ka rin yuni ayat di damdamo tinairot nga arakot abuyugan tiyas asog ililiwat di agit na samsam inyam tagapulot asa bayan tiyak apros sa papiras di bukbukot ililiwat di areng-eng magtitileng itilapayag umay kanobiyag ko mailiwak ko na iken ka Denggem mo biyag ko, denggem ti baga, ay ayatan ka, kasta kamet kaniya. Denggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan na ginini. Denggem to'y gutob to'y puso aw-awakan na ka denggem ka din ala umay kat to'y sibay puso umay payapay tapnon maepan iliw kan senay ililiwet ni ka rin yuni ayat di damdamo tinairot nga rakot abuyugan tiyas asog ililiwet di agit na samsam inyam tagapulot asa bayan tiyak apros sa papiras di bukbukot ililiwet di areng-eng magtitileng itilapayag umaikan o biyag ko mailiwak unay ken ka ililiwet di ka rin yuni ayat di damdamo tinairot nga arakot abuyugan ti as-asog ililiwet di agit na samsam inyam tagapulot asa bayan tiyak apros sa papiras di bukbukot Okay, that's all for our nating second, may kamanon? Third set. Yan. Nagsubli kami nga rod with more songs, of course, and dedication. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Okay, acceptable po dito pagkayamis with you katropang June and katropang John Mark. Dito lang nga po Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago and 95.7 XFM Tugigaraw. Ayan. I hope
naka-hook up na pailaan kada kami. And if you are listening apo dito to Kigaraw, please let us know. Ag-text kayo lang apo kada kita messages you over 0905 808-1259. Ulitin mi, 0905-808-1259 or you may call us. Yan. Kada kita dito to Kigaraw apo nga dumdumngeg, dito XFM to Kigaraw. Once again, tumawag kayo, text kayo, agparik na kayo. Yan. Na-adda kayo dito. Tatsi kami apo, adda kami dito eh. Ayan. Yan, good afternoon to Ma'am Ino, Marcelo, Sir Rocktown, Henry Costales, Antiminda, Sabado. Ayan. And kunana ni Luzon Velasco. Bro, Sir June and Sir Ading JM, pabati nga po ako ng 61st birthday today. Malagip ko last year na sa Dubai ako, binati nyo rin ako. Kaya papabati uli ako. Papabati uli ang inyong lingkod, Mrs. Luzon Mendoza Velasco, watching from Umingan, Pangasinan. Wish ko kina po Diyos tayo nga man nakabalin kat talnaken kapya. Ayan, amen. Wow, talnaken kapya. So, adati caller Tatan. Hello, good afternoon. Hello, Sir June. Name ba nga Manen? Yes, and you are calling from? From Benito Sullivan and Barangay Nakalma, Sir June. I go ahead with your greetings, direct to the point. Dating listeners yun dahito. Bueno, sige nga rin kung mablao kan. Sakbay ti aming Sir June. Ay pagkaamok ay payam among nga rin di bagi kada kayo. Siya ni Edward Abilino dito, Benito Sullivan and Barangay Nakalma. Tapos sa kablawak nga rin dagiti amin nagagayam kon. Kablawak nga rin dagiti anak nga ito daw siyan, kinisaysay, da Nanay Flor, kina Ating Neng, tapos ni Koyang Pedro Libet. Kaya agri class na kung manang pamilya na nga gagayim concert yun, special na tanti. Pamilya ko nga pamilya Adelino. Kaya namin nga ding-ding nga makamamukan niya Sir June. Okay. Agri class na man Sir June. One. Uncle Berting man Sir June. Sige. Isaga naman pa lang. Thank you Sir June. Thank you so much, Apo. Sir June. One from Benito Sullivan dito caller tayo. And nakadado iti messages. Gayam ito yan. Apo, di lang makitkitan. And kompleto ti SMU Idol pare from elementary to college. Agyamanak, jay nagganas nga pinagkantayo jay through the years. Iso nga minti graduation song may iti high school. Iso nga malagip ko Agyamanak Idol. And congratulations kini Justin. Kunani ako, Sir Principal Melencio. Ayan. Sir, thank you so much for overseeing those kids. And talagamot nga nagkalma tiriknak akas naganak tadita kayo apo nga mabalimila nga tawagan textan no da masapol mi kada kayo, and that's one thing nga kayat ko dito SMU yan, aside from very Catholic yan very Catholic at dapat talaga nga very na okay from the Catholic education of course makasurusuro pa dagiti anak ko iti nasayaat nga talaga, and in fact dati basit nga nasayaat nga nga ibagbaga na kanya kaya nakano di sumbrek iti seminary, but I guess haan pa siguro met or whatever no nyan to ti decision na data anak ko. And kuna na ni Kabsat Ali sa Lazaro Ligayo Lazaro, kuna na ano pa di sa baling nga middle initial na ni Lazaro Lozartan. Okay, Where did our love go by Air Supply is highly requested, dedicated to all in despair and love our there. Pinanawan jay baka na a fake. What's that? Kamo. Where did I our love go? Adang ata kasi nga kanta mo ti ko ha. Air Supply. Hanga kasoy adati ko ada sobra na atoy. Okay, anyway, biro kimi pa deta DJ Library mi Kabsat Alice. And here are some more dedicate karuba. Aji ko makanta nga Don't Forget to Remember. Kung na dinamit imbaga si Asin no Isuna. Okay, next time ibagam tinagan mo. Where did our love go kana? Idol Jeman request ko tatay pa Rayek jay parpar buklaeng dito iranyag purok dos from Francis Batalia. Apa yung nagadungan number na dito yan? Naisam nga malim nyo dito Sir June, special greetings kada Sian Saysay kastamet ni Kuyang Pedro. Request ko man dito kanta nga Kireb nga
akrib nga nara tasagot ko amin nga gindingeg sir nang rona kini papak nga nadongo. Thanks, this is Virgie Avelino. Salamat. Ako, nagaduda mo at gayam. And good PM mga idol. Karuba, pa-request man na Jai, you needed me. Thanks me. God bless. It's me, Maylin de los Santos ng Diego Silang Difun Quirino. And last but not the least, happy Sunday mga idol. Pa-shoutout man. Dito'y Barangay Rizaluna. Here is Diane Manuel. Ano naman ni Nelly Valdez. Manen, pa-request man ko sila pang ka-idol watching from Marikina City. Happy listening to Valdez family sa Bangar Gayam. Di pa nang pronounce Bangar La Union. God bless. Anong haroti kantaan? Ayan, yung Uncle Berting. Nagaduti nag-request dita. 300 to damin. Okay, Uncle Berting Arod. Para kada kayo. Nga madamot ito mong tawag. Sige, damdaman to data. Parbangon no agriin, apan nagugu iti kamutin, mangisaan sa agiwayway itinwagay. Nagahal ni Uncle Berting, nataripato iti dingun, pagulidangan nasken atuladan. Awan kanyan at banog, inaldaw lata sumalog, uray makasik ay iti pudot. Nakarakadlat ka, uray Adda sa gubalit na, agpastor ng di panakainanan. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangkat, nuti malaman, pati kaya't na romang ay palagyagan. Nunal pa siraraapan, agbirok mantipang gadalan, alatiro ta dandaning panagaapitan. Nga mapay tanariday, taabagam nalpay, idi na amwam, iti presyo, iti bagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisan, napampaykit di nakiinuman, yem ko nga na, sumulit akong tun next scrapping. Sumarunong panagtatagan, raap kang sakit ngimak, doble pa presyo, matunti ang ulo. Awang paikeda ng regasyon, ni gasolina, iti padanon, ni Uncle Berting ng isaldan taltalon. Kadinan san masakam, dadim makelan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasak at nang asawa. Naglagsakti pa kasar na, balsagito'y balsagita, ngem nalagunan, tay may sanga ektarya niya. Arod! Kasta ni Uncle Berting, sala sumangkat, nuti malaman, anya narigat, di natlaro mang ayen. Adan apugo ni Uncle Berting, isupayan nagpapagatasen, alatiro madlawalo makayen. Adda may sa amalun, nakitak ni Uncle Berting, nakatuga kapkapela ka mulang. Hawanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket kengkwan at mangtari paton. That's what they call dynamics. When it comes to dynamics ng overacting, may mga chika. Parbaon dinagriing, napanagugot iti kamutin, iti sumang patsimali bukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada, anapan bimisita. Dakkel nagpaliwan, dagiti anak na, iti kinagagat, imalada kang kuwana. At tanin hinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting anyang atat obrana. Anyang ata, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat, nuti malaman, pindayan at anak na apasyaran. Lalako ng dagdagana, tapi nagpaadal na, gemitan mansyonan iti balay na. Sikangay ka aruba, amamum kat isuna, ni Uncle Berting
tatangtay isuna aramidan nati amin kadatay nga anak na at subalit ay kumamat kang kuwana at subalit ay kumamat kang kuwana. Pirming nagpapaigid ako ng apay ta nakasintro ak pa ilaang dito yung video ta. Madinsa di pingay na di screen. Kita mo na pa natin normal oh. Custom na kasi conscious na ako dahil nakagitna ako. Okay, I guess we have a caller from apay. Sige pay, patingan pay. Sige pay. Kay ayo. Nalpas ko. Okay, kitang tama no taga ano dito sabi ko matatugi garaw. Hello. Hello, sir. Sige. Good afternoon. Good afternoon, sir. Dati Ano ba, pakablaw man dito ay 3L massage. ay 3L massage. Okay, good afternoon kada kayo ta. Damo client yun ta. Pero ba? Dati client yun, da kliyente yun. Dati sa masayan ni Kuya Lorenzo. Okay. So, that's it. Sino di ka kablaawam? Kablawa dito ay Kote Santiago. Hindi, magkampanya na. Nakalugan ta ka. Handa magbag na ta nagpudot. Oh. Parikis man ka ba maulawak sa Mildred. One, okay. Baka maululo kamutan. Kanya ta kita magbag na kampanya. Okay. Sige nga Rod. Sige, Thank you. Thank you. Maulawak Mildred Balong. Iti request da. Maulawak Mildred. Oh, kunakat. Where did the feeling go? Kung na nga talaga tayo nga, where did our love go? Okay, where did the feeling go? Kung na tayo. May sabi nga tawag, parbaring no, taga-tugi garo deto yun. Okay, good afternoon. Hello, sir. Oh, yes. Hello po. Hello, good afternoon. Eduli kayo ti San Vicente to, sir? Ay, tuwaw, Cagayan. Okay, you are listening from anong unit? Cellphone? Radio lang, sir. Radio. Ay, wow. O talaga. 95.7. 95.7, correct? Opo. Wow, congratulations. Ayan, tatati XFM talagang manipod to gigaraw ingana ito hindi parami. Okay, Garod, go ahead with your greetings. Sir, kaya't ko lang kablawan amin nga taga dito San Vicente. Kan amin latan nga makamamukan niya. Nang nangruna ni Alpi Fernandez and family. Yeah. Sir, pare po Massage chosen. Baka Massachusetts. Well, kasi malajay. Okay. Okay. Thank you. Okay. Salamat po. Thank you. Okay. Kaputan natin mawagti 3L massage, massage chosen kanong wati sa barno. One. Ayan. Yan ang mga malamiyo karuwa. Pa-shout out dito barangay San Juan Alicia Isabela. Taado ka no tiyak dingdingig kanya yung mga kuya. Kain parakes mantay. Kanta nga baby kaninaneng. Thanks Karuba. Wow. Ngam, unahan ito Massachusetts as requested. Dijay tuwaw. Good afternoon. Taga-tuwaw. Ayan, nagmayaman nga maamuan. Nga talaga amot nga dumdum nga kay dita. Massachusetts. Pero ka mga road. Ang mata dyan. Nagkamunuan. Nakakwala dyan. Massachusetts. Nabiro kami di ajin Mga road, Massachusetts. Ayun. Ayun. Dato yan. Okay, humanda na kayo dyan sa tuwaw. Dato yan di sunatayo. Feel I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home.
And the lights all went out in Massachusetts the day I left her standing on her own, trying to hitch a ride to San Francisco. Gotta do the things I wanna do. And the lights all went out in Massachusetts. They brought me back to see my way with you. John Mark. Talk about life in Massachusetts. We speak about the people I see, and the lights all went out in Massachusetts. Sa And pusa. Massachusetts is one of place I've seen. Woo! Woo! I'll be going back to Massachusetts. I'll be going back to Massachusetts. I'll be going back to Massachusetts. Baby, Kenny Neneng. San Juan, Alicia. Nagbaliw ang tipanawin ni baby Kenny Neneng sa balin nagnaganda, nagrigat paya balik senin, pati lang ken ugali jakun matarasanin, awanin ni inukanan nga ang mamuki di panawin. Ay awanan, baby narumpig, ano umisap mapagbingi, at ay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ay awanan, tingkang isala, tabag baketen tadikiteng, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, ti maisala, intarayda, anusan minti bagpaket, tanu bumalse ay napiket. Nagbaliw ang tipanawin ni baby Kenny Neneng sa balin ladawanda, no agkawesda kinurang tela, pati bantay iparangda, awan ti prenot pag-aakda, awanen ni inukana nga ang mamuki diyon unana. Ay awanan, baby narumpi, ano umisam mapagbingi, at ay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ay awanan, tingkang misala, tabag baketen dadikiteng, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, ting maisala, tintarayda, anusan minti bagbaket, ano bumalse ay napiket. Ay awanan, tingkang isala, tabag baketen tadititeng, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, ti maisala, tintarayda, anusan minti bagbaket, ano bumalse ay napiket. Ay awanan, tingkang isala, tabag baketen tadititeng, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanan, ti maisala, awanan,
Okay, ni ading Betty Gajes Castro is watching all the way from Anangata. Adi yung ngata isuna abroad. Yeah, di ka muna niya nga parte ti abroad. Something like France or Italy. I don't know. Yeah, mamuan tayo ta agchat detang agchat. Okay, anak ko na ni Frederick. Frederick, nabasa ka tayata. Okay. Nag-request ti baby kineneng. Ay. Okay, we have another caller. Okay, I guess taga-adayo mo lang. Hello? Hello, Sir John. Yan po, nagkagawad mo gaya mga Pedro Libed deto iti barangay ano dyan Barangay Rizal. Barangay Alicia. Alicia Isabela. Dati nga gayam nyo. Ang gana Long time tata. no hair, Sir John. Wan, gayam kayo mo latakat. Apo ni kuyang mo tan. Okay nga rod, kumablaaw ka. Data man di listaan ti voters list iti Rizal Alicia. Ibasanan. Wan, Sir John, muna amin kablawang kaman tinaimbag nga malam mo. Doa kay kini John Mark. Kan kastamatan nagiti staff iti istasyon nga inyo. Kablawang kay amin. Kastamat nga kablawak mat ingutan ti biyag kan gagayam kablawak ni Berdia Abilino nga nang kablawak inya tatay. Kanti apok nga ni si Anmi sa Isan Libet, kan ni Raquel Lebet, kan ni Severino Lebet, kan ni Johnny Asuncion from San Juan, ngay bagayong nga dunga tindangag, San Juan Alicia Rita. Wan. Guru kay Sir John, iti kanta nga alawen oray mamarte kakon, Tagay. Okay nga rod, thank you so much for calling Kuyang Pedro Libed. Thank you, Sir John. Okay, ingat ti pudot hangarom-rom warti lakay. Ita lang unag nagpudot. Okay nga rod. Nagnangro na ni Mama Lilibet. I love you, Mama Lilibet. Wow, sige, bye-bye. Alawan Marta kako no ti malam may uminom ako oray tanal paskun ti ubrakon natari patukon jay taltalon alawan mamarta kako narwama kun outside di kulambon oray no bagi mong takukwamon narwa makamag maturog balkon ngem oray no bangking pagnakon jakpay amon tiayan kung alubon di ula amon no apay tukul titingad ko tada nangiwat bakit ko tagay pa'y parita tagay kayak pa'y makabigbigat pa'y tagay pangikat ko itigay takas lamin awanan ser bigay balay tagay pa'y parita tagay kayak pa'y kansyon akpay tagay ipapaskot tumagay tani bakit sermon na di asarday turbos madagiti anak kon may salang iti parikot kon taydak kalang iwad ni bagat ko taydak gapuam mamarte ka tay din panagsarsar dengag putputak madilaw mo amin ket madila mo iso nga arag
lang ti katukat mo. Tagay alipay pare, tagay kayak pay, makabigbigat pay. Tagay pangikat ko itiliday, takas lamet awanen, ser-serbit jay balay. Tagay alipay pare, tagay kayak pay, makakansyon at pay. Tagay ipapaskot tumagay, tani bakit sermon na diyak sarday. Yan, it's 2 minutes past the hour of 2 in the afternoon, and you're listening to Adda kami Manen. Agsubli kami karta po with our last segment apot dati biyahe mi. So nga, nasapsapa kami basit iti 30 minutes. So nga, antabayan nyo ti maudi nga basit ti programa mi. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Okay, welcome po. Iti last 30 minutes of our show. Metaad da biyahe mi. So nga nasapsapa pa city po ti out mi itata. Apang kami bumisita sa jay Bayombong. I-dinner mi lagi jay anak mi ta. Takas ko na ni Apo Principal tatayen. Akong congratulate iso na graduar dyan ako. And at the same time, mag-birthday mo datay may kadong anak ko. April 3, so we're going to have an advanced birthday celebration and advanced graduation celebration di jay with the family. Ayan, dikpe mo no pag dinner ami. But anyway, kasi nga raw di so nga nasapsapa and kalagiti hami apo na kansyon nga sunsunata nga kalikaguman yung mga gan. Pasensya pa lang apo talagang ado pa di masapol ming adalan, and that is music. Apo ka masapol nga agad adal kalata dito ta inal daw nga adati barbaro nga kanta. Ayan, diba? Oray no nalaing kan nga kunata biglang adaman barbaro nga kantan. Adalem manan. So it's a never ending learning no dakati music industry.
Siyempre, sabaling taste of music, instrument, combination of musical instruments, vocal interpretation, nakatado apong adal-adalan iti music. Anyway, dagitay dita YouTube apo, manuday ang malariman pa nga tumtumngeg. We still have 51 viewers. Iti mo Facebook. Sabali tayo parang namin iti Facebook ko. For Facebook reel. Okay, dito Facebook we have 11 din about batida. And kung na ni Mavel Esperanza Bakulad, makapabang-ar, ay sabali ni ading Betty, kung na kayam, makapabang-ar ang amangag, itikan kan tayo kuyang naglamuyot. Thank you ading. And Jocelyn Cornesta Castillo, nagasat nga malam, Domingo Tikaruba. Nagasat nga malam, ti Domingo Karuba ko na. And Lord Yazen Esteban Embangal daw Karuba, pasyatot man amin nga taga Lalog Luna Isabela. Yan. Lalog Luna. Sir, damagik lang no ayan no di asawa ni Uncle Berting ko na ni Kabsat Luzon Velasco. Ni Uncle Berting di asawa na ni Mildred. Well. Okay, once again happy birthday king ka. It's your 61st birthday. Celebrate now. Manmanuti si bibiyag pa iti sa nga edad and we're lucky na nabiyag tayo pa ang arod, ano pa yung bagang palamak? Ayan, good afternoon po. Kaya naman ni Jerryn Jos Pagirigan. Ayan, adya lang mat. Tapos dati condolence mo dito ay. Oo nga arod, ang kumat ano si ni Mavil Bacolad. Okay, okay, para kada tayo amin na po nga nahilig ti sirok. Para kini Imperial Valdez Joshua. Ayan, sirok salamagi ko na. Nagsabong ken ayat ay pay tigasa. Nagsabong ken iliw datu ken riga. Awan laeng mauray ko nga kaasim kaniyak nudilaeng talangam amabuybuya. Malipod pa'y idisi kantay pimanaw. Binil bilang kutipet sa tiinal daw. Sang apulog ketan luti mabilang iti mayo, simang pagkabiyag ko daksel tabuksit mo. Ala, bigbigyan man no siyak matladay di. Ingka inay ayat sirok sa lamagi. Agsangsangit daytoy pusok no, malaglagit ko dagiti. Day di kasla bumbilya nga agsubli-subli. Nagsabong ken ayat ay pay tigasan. Nagsabong ken iliw datu ken rigat. Awan laeng mauray ko nga kaasim kaniyak nudin laeng talangam amabuybuya. Manipot pa'y idisi katay pimanaw. Inil bilang kutipet sa tiinal daw. Sang apulog ketan luti mabilang iti mayo, simang pagkabiyag ko dakkel tabuksit mo. Ala, bigbigyan man no siyak matladay di. Ingka inay ayat sirok sa lamagi. Agsangsangit daytoy pusok no, malaglagit ko dagiti. Day di kasla sardinas nga agsubli-subli. Agsangsangit daytoy pusok no, malaglagit ko dagiti. Day di kasla uong nga agsubli-subli.
Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagiti. Day di kasla sili nga agsubli-subli. Manen, di ba nga blawon, ay bustan. Oh, meten. Manen, okay, for the meantime, kumansyon ta mo ito, lagi di favorite song ta. Ayan. Our Chance, kasta nga ron, di obrata nga musikero. Waray no kaya ti kanta ti kurso nato ti, hanga mabalin, ito lagi di requested piece. Tol, pa-shout out from Dumawing Jones, Isabela. Yan, nga ni Glenn Albert De Villa. Wow. Mati kayo mo kanta eh. Yan, pa-shout out man idol ni Lolok, Madamag Buyboy to love you from Jermaine Pagirigan. Ano? Iba ka Makakaile. Atalatan, okay. Here's something from Victor Wood. Makapailiw talaga, di barbaryo. Magbuhat ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, nisay walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ng buhay, maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Magbuhat ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, nisay walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay, maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y tapon mo. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ng buhay, maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Ayan, Tito, pakanta daw yung Larawang Kupas. Sabi ni Tatay Boy Iglesia. Wow. Nakikinig kami ngayon. Boy Punpun. Nana ni RJ Iglesia. Kaso wala tayo ng larawang kupas. Baka pwede mo siyang bigyan ng iba pang mas kupas. Yung kanta ni Jerome Abalos din na Ano? Tanging Sayo. Taging sa'yo? Okay, eto na lang. Kapatid Boy ang iaari namin sa'yo. Kapatid ni Boy. Kapatid ni Kapatid Aris. ni Kapatid ni Sunny. Yan. Nantilos. Here's something for Boy Iglesia. Kasukat kay Larawang Kupas. Ito talagang sobrang kupas na kupas na.
ay saya, parang walang hanggan. Sa tuwing magkasama, dulot mo ay ligaya. Kapag kayakap ka, wala nang pangangamba. Tamis ng halik, laging nadarama. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas. Para sa'yo lamang, mahal. Ngayong wala ka na, lahat ay naglaho na. Buhat nang mawalay, nawalan na ng pag-asa. Lungkot at pagkalumbay ang lagi kong kasama. Masikip sa dibdib, nagbago ka na, sinta. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas. Para sa'yo lamang, mahal. Lolo Jose request na rin. Nantingad Betty. Lolo Jose. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpakailan pa man. Para sa'yo lamang. Ang puso ko'y tanging sa'yo, magpahanggang wakas. Para sa'yo lamang, mahal. Tanging iyo lamang, mahal. Para sa'yo lamang, mahal. Na parang aldaw, di Domingo tayo amin karuba. Limbabas di inaramid yung jingle dito bayaw. Nakigtot at dadaninong John. Kunana, maka-FDD talaga. Kunana ni Kuya Joseph. Okay, nga. Sinato ko ya, Sidda, Eugene Acosta, wino ni Barako. Barako, adi Apo Barako. Okay, Kat, speaking of favorite song, iti musicians, this is one of my favorite. Yan, iti artist, siyempre, Jose Marichan. And I will do it in my own way. Anyway, kadagiti request abo iti atan request Lolo ni Jose. Lolo Jose, hami pa nga piyesa dayta. Ado ti kanta ni Coritha ngem Not That One. Si Lolo Jose, kung na natin Si Lolo Jose, si Lolo Jose, matanda na. Si Lolo Jose, si Lolo Jose, si Lolo Jose ay matanda na. Ngunit mahal ko pa si Lolo Jose kahit ngayon siya'y
Natin nangyari kiniloloso di jay, di ka mo, wala na. Okay, next time we will do that piece. For the meantime, here is my favorite Akskunak Tayen from Jose Marichan, My Way. I look out and I see the rain as it falls on my window pane, and the music that's in my heart is a sad refrain. Endless traffic of sounds and sights amidst the glitter of neon lights. Still the music that's in my heart is a sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the highs and byways of my days. Music of your laughter fills my every dream like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. No use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. Favorite song mo ba? Nakita ko. Take a jet to a hideaway from the hundred of every day. Yet the music that's in my heart is a sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my days. Music of your laughter fills my every dream like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. No use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. La, 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 la. No use searching for, I'll never. No use searching for, I'll never find you there, for you are far beyond compare. Ooh. Okay, itid man na po timodi nga sonata mi. Once again, thank you so much kadagiti mantabay. Kimadwa kada kami for the rest of the 2.5 hours. And once again, nasapa kami ta. Abang kami bayumbong. And di ba, tasagutan na kayo na amak itibay sa nga sonata nga makababang arteri na. Yan, kadagiti mga iyat kanyana. Yan, para kada kayo amin dito yung sonata. Bye everyone! And to our sponsors, of course, thank you so much. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon'y waring gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka,
at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umuibig sa'yo. Umiibig hanggang kailan magtitiis, ilihim ang pag-ibig ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin kay hirap pigilin. Diyan man, kaboses man. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na inibig kita. Normal na. Ito normal na yun. Yung kanina, yun na yun. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin na para bang hangin kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita. Okay. That ends our program. Bye-bye.